nazaj proti Lijaku. Tukaj je Lijak od spredi. Smo se pisa, ne? Ampak tu sem zaradi tega, da sem malo se igram, kar je brezke psne. Tako da jaz sem pripravil eno pesemco za vas. No. Edin rukavico si pa le moram gor dati. Vidimo, da dela Lijak pri norcih lepo. Tako da se sam držimo grebena in... Vidimo, da je na štartu huda, kot pas. Upam, da se vidi pedalčki. Varjat pa kar ne da mru. Tako da ja, jaz sem dosti za danes v glavnem. Danes smo bili prvič v bazi na 2300 metrov. Oj, lega! Kaj zagi? Intervju! Zagi, danes sem. Poglejte, kako je šarmanten. Poglejte ga. Poglejte to lepoto. Kaj lep! Jezus! Nič. Ajde. Je pa čisto mojšat. Zdaj pa tavarja smo spiska. To ti star! Upam, da se bo videla zemlja. To je za malo adrenalina, takole polmačkan t. Zdaj moramo počakati na pristajalni postopek, ker od spodaj kar ne 1, 2, 3, 4 podalci pristajajo. Mi bi pa rad nekaj izvedel, nekaj lepega. To je pa hiter postopek pristajanja.
Kaj šminkar? Kako si leto? Danes ti je ratel do pristanka? Ja, ratel. In sedaj pristan na Zagi. Poglejte to eleganco, predsedniško. A je bilo faj? Fino moderno. Zdi dober, kaj svina, ej. In? Koliko si šel kaj visok? Jurija 600. Ko? Samo? Kako si Softič. 2-300. In pol tam gor. Je do baze šlo. Je tam gor, tam. Ja. Ja. In pol praviš, da je. Idealno. Idealno, nujno. Idealno. Kar vprašajte. Kakšen je bil dan? Če bi bilo boljše, bi bilo kičasto. Zdaj se mi začelo potem. Sem rekel, imam nove rokavice, mi ne pride do živega. Aha. Res. Samo da je te pravtal do pristanka pridete enkrat. Končno, to pa je nekaj posebnega. Danes je res tak dan za obeležiti. To je pa naš Dule. Dušan, Dule, Durkovič. Naših mislih si ne ti, ali kako gre. Ta je čist norc. Evo, velik. Koliko si kaj vesel? Samo da je tebi danes ratel do pristanka prijeti. To pa je nekaj. Poglejmo pristanek, da snova, alles inkluzive. Dal kaj kolesa ven? Star, kako je bilo danes? Kako je bil kaj visok? Ne vem, kakaj 2 jurčka, več nisem znala. Še kaj piše? A ja, koliko? 2,23. Ja, nisem znala, viš, je vas vsi tako visoko. Izpi. Ampak gledaj pa fajn, samo zeblo je. Kako nisi poklicala, da bi te pogrel tvoj ljubi? Si bil tam čez bliz? Ja, kaj to je. Sem se da sama pogrela. Tako, no fajno. Zdaj moram reči na Estonija, veš. Kje si danes kaj letel? Danes ne, še tle, važno strop. Kje malo? Kaj pa tam, kaj čez? Pa malo tam. Pa malo tam tudi? Ja. Kaj pa tako malo, tako tu čez? Ne, tam sem tako. Aha, no tukaj da vemo. Ja, vertikalni. Ja, mrzli. Tu pa, kaj pes. Ja, A si zadovoljen, da snova Triton? Da, snova Triton, ja, sehr gut. Aber da... Hvala, nemški tekmovalec Hans Ulrich.